Boleh guna sabut mai, hena guna baru taki na yan robongi kebika. Na mau to mai buka tali tu na bisere waraki muni na guna baru taki go na yan robongi enam pula FM. Nimbolo benaka, oya ubika na isoro ranyo na tomani o mai na vito na kabe kina tini karuan ng bongi lebu. Ena guna baru taki sekoya na yan robongi enam pula FM enam bandua ena sere. Sambul binaka sai kwengo na Vakaleleka ni nonde tukutuku lako turumiti kwendo na madha ombimbi kinonda banua ena buguni kena waru tagitiko na non ro toka tuma kinonda banua na rua na iliulu ni matin tulebu burabura gwendo na ngona langi kinonda banua na rendra modi eliuta ki resibe ni 2.2 na bilione le banua na banua beluta ki mana 20 taki ni wili le mundua ni le banua e burabura ke Xi Jinping na presidente mai China eliuta ki rauta ni 2.3 na bilioni na leo ni bonua o modi na toka tuti ko mai na mataka ni bukilulu na rara ni wanga buka mana usori ke Xi Jinping na keleti ko enandi na kabini warombuka esa tauriti ko abesu na ngongo endo na raibo ni taxi ambaki 5 kapitu minambua na buk na mate na watina ambaki vasa kapitu maimba na noa e tauriti ko abesu na raibo ni taxi na station ni bisa maimba embe tagitiko na tanganengo ni apa maboti watina na isen level ni kuro rauta to na ndona kaloko na singa level na no mai waile lai emba ya didi ba kikina bal nimbula emba kaluda ni alenga na ngauna didi bo itu kina ero abimbi utu mai na biotini metikibu na kusita ni amba kyongo esa songo tana bal ni bolo bolo ni ndo bimbi takini matintu na kisi membale ti Joseph mbilitaki kambitaki ni ando baka utitiko eso na itukutuku sanga ni vinaka ena text buani liulu ni matintu o borenge bani marama ya baka utana file na tambata ni obisa buani wasilesi ni edaki ni ndo bibitaki ni matintu ena kenangan ribi me reile subimanda na ibagandindina tukuno Christopher Pride na ibasilesi ngo ni takibeyanga na ibagandindina membaleta na dala ni beka mbitaki kina o mbilitaki kasyang tal nindu naka nangay waedo kina gitu esaka di ba ko Ben Ryan na doni babuli ni timi ni Vodafone 7 na dan na rusa nga buna dorbo lewen na timi na babarau kina Dubai 7 may Port Elizabeth na bula katumay e wande tegerto tok nga na diwana dorbo karto lewen na ilako kina Gold Coast 7 may bagate ki osya kulin saw isake katunibaw semi kunatani kina sotale rongot telangana daily soni tawengia mai na timi ni bisa katorni do ni daung gitu binaka ena sot ni Coral Coast 7 ena moni madao saoti erto sana kiamba bata ena kilul na dorbo ena uprising resorts mai de umba mai da bekir na Vakaleleka non de tukutuku ni boeding binaka Nama kia mai nauna kina tiri karua moni tiki na warumbuka. Ene wasi ni ngono baru taki kilo mani koro. Ilutu na karomu.